Halo, dobar dan, sam dobio gospodina Ivu. Jeste, recite. Poštovanje gospodine Ivo, pri telefonu je Dominik iz VIP-a. I evo, zovem vas iz razloga što vidim tu u sustavu da ste htjeli kod nas uzeti ovu mobilnu M tarifu, pa da je bilo nekakvih poteškoća oko toga. Aha, je, pa dajte mi Pa dajte mi recite, jeste uspjeli što glede toga riješiti? Koliko ja znam nisam, to je nešto do njih. Do njih? Da. Šta, rekli su vam da ne možete dobiti iz nekog razloga, jel? Da, ne da sustav, tako nešto. Aha. Pa evo, ja ne vidim tu nikakav razlog da se vama to ne odobri. Da li ste vi još zainteresirani za tu mobilnu tarifu? Pa ne, gledao sam više nešto kao tomato, jer sad sam na bonbonu. Nešto bez ugovorne obveze, čisto da imam, da se nema nabrinut za ništa. Pa dajte mi recite, evo imamo te tomato povoljne tarife, dajte mi samo recite koliko vi otprilike trošite minuta mjesečno interneta. Pa znate što, ja sam imao sam tu nekakvu datu, nešto su mi oni, ali ja sam mislio da su oni meni stavili znači na 24 mjeseca. Onda sam ja to išao gasit, oni su meni stavili, zamislite vi to, bez ugovorne obveze. Znači oni su mene zeznuli i onda sam to išao namjerno raskinuti. Čovjek meni nudi, on je meni rekao kao stavit ću vam ugovorno, ja neću, vi ste lopovi. Sad baš neću. Da, ne razumijem. Ne razumijem kako to mislite sa ugovornom obvezom ste htjeli, on vam nije stavio. Za ovaj tomato, jel? Ne, za ona kao mobilni internet. Aha. Ma komplikacije ljudi. To uopće ne razumijem. Ovo uopće da ne razumijem sad šta mi govorite, to nije mi nikako jasno. Ta situacija, jel to da ste htjeli ugovornu obvezu, čekajte, to u VIP-u govorite, ili? Da. Aha, čekajte, to ste ovaj stik htjeli za internet uzeti? Ali nije mi ni router ponudio, samo mi je dao internet, a nisam dobio router. I onda sam sam rekao, ma neću više nakon 3 mjeseca, onda sam to išao ugasiti. I sam je nudio, stavit ću vam ugovornu obvezu. Ali ja sam rekao, sad baš neću. Ne razumijem uopće kako to ste u VIP centru radili, ili? Ma da, tamo negdje, ne znam nija više, u nekom VIP-u. Aha, čekajte, dajte mi recite, jeste to ovaj Homebox radili internet ili ovaj putem telefonskog kabla? Ovaj internet kao preko signala. Aha, ovaj Homebox ste znači radili. Niste dobili nikakvu opremu na vašu kućnu adresu? Nije bio Homebox. Ne? Pa to znači, to vam je to putem mobilnog signala, to vam je taj Homebox internet. Nije. Ne, to ste onda vjerovatno preko stika. To, router, taj stik. Aha, to ste vi preko stika htjeli ovaj prenosni kao, jel? I onda mi je samo dao karticu. Kaže, kupi stik. Nevjerojatno. A to zato jer ste tražili bez ugovorne obveze, znate. Onda kad uzmete bez ugovorne obveze, oni su vama, vi ste htjeli ugovornu obvezu, ali oni su vama iz nekog razloga dali bez, i onda vi kad dobijete to bez ugovorne obveze, tu se ne dobiva taj stik, on se dobiva na ugovornu obvezu. Tako da ne znam, tu je došlo do nekakvog nesporazuma sa našim... Da, oni su mene zeznuli. Agentom, da, nešto tu, ne znam, nije baš ispravno. Kaže, kupi si stik. Da, tu je nešto neispravno ispalo. Gledajte gospodine, jeste vi još zainteresirani za taj internet? Ja vam sad ako ste zainteresirani, ja vam mogu znači na vašu kućnu adresu poslati fino predugovorne obavijesti što se tiče tog stika i svega što vas zanima. Vi sve lijepo možete pročitati kakvu tarifu biste dobili i uslugu. Za sad još, mislim preko telefona ne bih, rađe bi otišao u nekakav centar, nešto da im čisto da mi se makne ta, ne znam, nekakva zabrana, nešto. Bio sam na T-Comu 10 godina i tamo je sve u redu, recimo, ali gledam tu u VIP-u mi je baš dobra ponuda. Pa bi rađe nekakvom centru riječio. Pa ja koliko tu vidim u svom sustavu, vi biste trebali bez problema dobiti uslugu koju vi tražite. A jeste probali gledati ono kao procjena korisnika, tako su meni rekli, kao procjena mi ne da, tako su mi govorili. Pa evo, ja koliko sad tu vidim, to bi sve trebalo bez problema ikakvog ići. Kažem, evo, stvarno ne razumijem iz kojeg razloga oni to vama nisu dozvolili. Evo, ja gledam sad, znači kombiniram, tu radim kombinaciju, evo sad ćemo vidjeti. Halo, gospodine? Recite. Da, ne znam, evo iz nekog razloga tu na procjeni korisnika vas odbija, ne želim vam uopće dati dijel usluge naše. Ne znam sad iz kojeg to razloga vam ne žele. Eventualno ako ste prije imali nekakva dugovanja, bili neuredan platiša, pa vas zbog tog razloga. Sad... Čak ja sam pitao možda da li je zbog adrese. Rekli su da je, kao tamo živi puno Roma, ovo ono,
ali mislim, ja sa njima nemam. Stvarno ne znam. Da, razumijem ja vas, da. Ali imate možda nekog drugog ukućana na kojeg bi to mogli napraviti? A, nema. Ne, mislim, ne bi to nikad radio, ne bi to nikad radio tako. Da, razumijem vas. Da, evo ne znam, ja mogu ako želite malo to još provjeriti da se tu nešto proba promijeniti, pa jel da vam složimo tu nekakvu ponudu šta vas točno interesira. Svakako. Sad jel, trebate mi sam reći šta vas točno interesira, znači taj tomato vas jel interesira, kako bi vas to, ova pretpostavljam velika od 6000 jedinica, jel? Pa više srednja, tako negdje. A kako je Srednja vam, da? Kako je vaše ime? Dominik. Tako je, da. Dobro. Tako je. Halo gospodine Ivo, Dominik opet ovdje. Ovako, evo, palo mi je na pamet s obzirom da ste rekli da je možda to zbog vaše adrese. Da? Vi možda imate neku drugu adresu gdje ste obitavali ili tako nešto. Ne. Da probamo unesti tu drugu adresu pa da probamo na taj način. Možda na taj način prođe taj kredit ček. Ne znam, nisam na nekoj drugoj, mislim, samo sam na kući. Eventualno da vam probamo tu osnovnu adresu promijeniti pa onda možda prođe na kredit čeku to sve skupa. Evo, ne znam, eventualno mi je to palo. Ajde probajte, recite mi neku adresu da ja tu probam unesti pa da vidimo hoće na taj način funkcionirati taj tomato vama. Neku bilo koju adresu iz Zagreba mi recite. Ne znam. Iz Zagreba? Mislim, imam baka mi živi u Čakovcu, međutim. Ajde, dajte tu iz Čakovca adresu. Samo malo. A ne znam da li smijem to preko telefona govoriti. Ma samo recite, bez brige. Stjepana Radića 14. Stjepana Radića 14. Samo trenutak, sad ćemo vidjeti ko će to htjeti tako. A ne vjerujem, teško. Možda to... Sad ćemo provjeriti. Halo gospodine. Recite. Evo ga, sad mi dozvoljava da vam napravimo tomato ili bilo šta. Znači sad sve dozvoljava, što god želite možete sad napraviti, eto zbog adrese čini se bilo sve to. Aha. Znači sve zbog te vaše adrese, vjerovatno je ta adresa riskantna, imali su bilo nekakvih problema sa ljudima sa tih adresa, ajmo reći iz vaše ulice ili blizine, pa su onda vjerovatno zabranili uopće prodaju na tom području, znate. Da. Pa dajte mi recite sad, ili vas interesira ta tomato srednja tarifa da si ju isprobate? Ništa, ne znam, budem ja još razmišljao, morat ću malo razmisliti još, prespavati. Dobro.